بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli in madda na to hamahapunin ni maddat al-balagha. Maddat al-balagha. Nakana to sin lima bay in tashbih at-tamthil. Tashbih at-tamthil. Hamahapunin ni kaun na to in pagtawagon at-tashbih ad-dimni. التشبيه الضمني. pagpaanggil ضمني. ما معنى ضمن؟ ضمنة هاتسين ضمن هلوم. لوم في ضمن هذا الكتاب كذا. لوم هلوم سن كتابيا بهائني. تمام؟ unin hati sin dhumin halawm atawa isuk. Halawm niya, isuk niya. At iniyabang mo maanahan pagpaanggil amuin halawm dhimnan at iniyamuin bukun matampal sa yadto na halawm. Naam. Aun yan pagtashbih tudkam dungog ka marayaw. Amuin pagtakon tashbih sarih, amuin masawa. May nasin nagkaka na to, lawmu Zaydun kal asadi fi shaja'a. Hi Zayd bi'alayon ha isog. Atawa Zaydun kal arnabi. Hi Zayd bi'arnab, bi'arabit. Imiyad to matampal, pagtakon tashbih sarih, matampal, yawnin mushabbah bihi, yaunin adatu tashbih, yaunin wajhu syabah. Yung pagtag ka na tashbih, sarih. Aun yan, inhinangon si magdaraman, ihunnin adatu tashbih. Ihunnin adatu tashbih. Ihunnin adat at tashbih. Naam, wayruun, bang muaturun wayrun adat tashbih. Sumagawa, bang mupahamo ning katan simbisaran niya, yadto na halawm simurin tashbih. Indagbus niya halahil, wayroon adat tashbih. Wayroon bukum biasin Zaydun kal asadi, o Zaydun kal asadi fi shaja'a matarrang. Mushabbah, adat tashbih, mushabbah bihi, wajhu syabah. Sarih, impagtag simbihad to. Ampayan, aun waktu, inhinangon sin syair magdaraman bukun siya sarih, bukun matampal biyasin kabiyaksahan niyo sa dhimnan. Ma makna dhimnan? Yadto na halawm in pagpanggil. Sa di siya bukun masabot, di masabot biyasin amuin sarih, mushabbah bi adatu tashbih, wajhu syabah. Ampain tashbih dhimni, bukun siya biyasin dagbus sinamuin tashbih kaingatan niyo. In kaingatan na to biyad din. Tumag na mushabbah, adatu tashbih, mushabbah bihi, ampa, wajhu syabah. Biyato yung kamiyaksahan ta. Ampay na iniru kaingin dagbus niya. Di masabot dahil doon wayrun adatu tashbih. Naam, in mushabbah, iban mushabbah bi duwayin dagbus. Sa aun pagpaanggil dahil doon dhimnan yadto na halawm kapahaman mo. Talmah, ma makna talmah? Biya mapilasat mo iban biya dagbos maunubay ni. Kaalimatahan mo. Ngatan nyo rin kaalimatahan? Ano sabi kaidlapan mo, biya kaalimatahan mo sadya siya? Talmah lang sin Arab. Bukun siya clear, matarang, lakin talmah, ma makna talmah? Kaalimatahan mo, biya kaidlapan mo sin aun tashbih, halawm niya. Tamam? Naam.
Kaya pahaman natin insyaAllah. Ay, mari kita paamthila. Longsin Abu Tammam. Longsin Abu Tammam. Naam. Longhi Abu Tammam. Longnya la tunkiri عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. Unin makna sin kabtangan yan. Iyan sin Abu Tammam inhambuk babae. In babae yaon, biya nagsusunglot sadya, nagdurok kain atay, sa babimbanan niya, wayroon sin. Wayroon sin. Miskin. Nalong sin Abu Tammam kanya, la tungkiri atal al-karimi min al-ghina. Ya kaulong niya babae. Amoy masunglot, biya amuin unubay ning pagtag. Amuin babailong ni amuin di maingat masatisfied ba? Di siya maingat biya makuan. Na la tungkiri. Ayaw ko long niya magmungkir. Tinayaw ko biya magdukal. Iban amuin magmasusa. Atal al-karim. In atal amin kaway. Al-mar'atul atil, amoy babae wayroon make-up niya. Al-atil. Ang kanda tiyawag utla. In utla, unan sin utla. Unan sin utla. Utla lang niya, vacation, holiday, sa buhay class. Utla yung pagtag, dahil atala. Tamam? La tungkiri atala al-karim. Ayaw ko lang niya, biya magmungkir, magmasangka, iban biya magsunglot, atal al-karim bang wayroon alta sintao, karim, makna karim, patimura. Ayaw kaw, magdukal, bang wayroon alta, wayroon sin karim, sintao patimura, minal ghina ring hapagdaya. Ayaw ko magkuhan, ayaw ko biya mga mainu-inuhad to, mayta. Fassailu harbun lil makanil ali. Sabab long nin sail, kita nyo yung sail, indunok. Indunok, harbun. Atin niya in harbin ibuno. Atin niya indunok, tamam? Harbun, nagbubuno, iban sintampat mataas. Nakita ka mo buod? Haunin makan ali, haunin mataas. Amoy nini. Tamam? Bang mahugin ulan, magdunok, harap pa kain ng tubig. Kumayong dahin di, ataw harap pa kain. Harap pa kain. Yasil, mahudhud ka tampa baba. Mahudhud maripawa, dahin di kumayongin, in tubig katan. Tamam? Longsin Abu Tammam, ayaw kaulong niya magmungkir, ya ko babae. Saula na imbana mo wayroon alta. Wayroon alta. Naam, ayaw kaulong niya amuin mga magdukal, bang mga kato. Bang wayroon alta sin karim, sin tao patimura. Mayta. Naam, misan lang nimbud mataas, amin puntok simbudi ni. Nagbubuno da iban sin amuin dunok, bimana ri magtutog da dunin, intubig mahudhud da kataan. Unang pag-ianon niya. Hati niya, ayaw ka biya mainu-inu, bang mayta inta upati muraway sin. Sabab mayta, biya sin dunok ulan, dumatong pataas simbud. Wayroon makapin, paghud sin tubig, mahudhud kataan. Inta upati mura, pagtayma naman sin gadje, libre madto.
libre mari, bikaw ini. O makapinsin na to, way, naintaw pati muralong na biya, simpuntok simbud. Adraktum? Kaya ten yung unin maksud sinamun syair. Biya ko na inu-inu, Sheikh. Kaya pahaman da, la tungkiri atal al-karimi min al-ghina. Ayaw ko lang niya mainu-inu. Iban magmungkir, may ta'wayroon in karim alta. Manjarin bihad to. Misan lang niya in qimma. Ma makna al-qimma? Amun peak, sinbud. Peak of the mountain, lang simbasa ang galis. Amin puntok niya yan to. Wayroon da tumutog, kuma yung tubig doon, maubos kataan, mahudhod pa baba. Atin niya, imba na mo, weda siya iyan, hiya butam ma'am. Imba na mo long niya patimura. Nang kandian long niya way sin, sabab, way magtutog ka niya alta, pagdatong maun hipang dihil. Biya dalong niya sinamuin bud, amin puntok simbud, pagdatong sinulan, maubos kataan, mahudhod pa baba. Aun kita niyo rin doon tashbih. Aun imian siya rin doon, la tungkiri atal al-ghani min al-ghina kasayli harbun lil way. Aun ada tashbih. Way roon kakitaan mo rin doon, dagbus pagpanggil, way, biasin pagkabiyaksahan ta. Sumagawa, kaalimatahan mo. Biya kaidlapan mo na sadya, hama na simbisaran niya, yatto na yung tasbih halom. Biada siya iyan, sinamun abot tamam, ayaw ko maino-ino hatao, bangway roon sintaw patimura. Biada sintaas simbud. Way roon makapintuwig kuma yung mahugatan pababa. Sa way roon siya nag-usal biya, adatu tasbih, tabiho. Sa bisaran niya bihadto, yadto na halom, dimnan yadto na in, pagpaanggil. Biya niya rapia anggil kay mo, imba na mo patimura, biya siya puntok simbud, di pagtutukan alta. Maajmal al-bayt. Biya ka muna tahammul. Unin biya halom uno yan. Di kumakuan. Inatod nyo biya sinatod, sinamuin, sapi lisag lima na. Unin biya kuan nyo. Biya ka muna ino. Kihatihan nyo na. La tunkiri atal al-ghaniyi min al-ghina, fassaylu harbun lil makanil ali. Ampa bunal. Intaw patimura. Gadyan siya, makaiman ngay buka anuman. Ang kapituraway na sin, hindi mo ning sin mo an. Naway na to. Nangayo lang niya un. Yang ayuin niya to. Piyamihay ni, way yung makapin. Biya siya simpuntok simbud, di pagtatasan, di pagtutukan sin tubig. Naam. Okay na inshallah, kaya pahaman nini. Koy. لون سن ابن الرومي مثال هكروة لون يا وقد يشيب الفتى انتبهوا وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. نعم. وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. أو نهم بقصق أو كيتا نيا subul iuuban na. Aun sambian mga subul pabata pa iuuban na. Nanaino inin tao yan, tulong niya, o ikaw na, mabata pa sa kanlong niya, iuuban na kao. Siyang bagsya sin Ibn Rumi. Laong sin Ibn Rumi, وَقَدْ يَشِيبُ الْفَتَى. Aun waktu lang niya pag-ubanon na yung subul-subul. Aun waktu, yashib, dahing hasyaba yashibu. Mamakna syaba yashibu? Ubanon. Syaba iuban na siya. وَقَدْ يَشِيبُ الْفَتَى. Aun waktu lang niya ubanon na yung subul-subul. Walaysa ajiban, bukun lang niya makaino-ino. Ubanon yung subul, inamuin bata bago.
Na unin dalil si manjari uban unin bata bago. Walaysa ajiban an yuran nur. Bukon lang niya makaino-ino. Kakita anin nur. In nur, bang magkasabot si mga syuara, bukon maksud sa haya. Imaksud nila az-zahrul abyad, sumping puti. Unim maksud si nur din di az-zahru al-abyad. Basta magkasabot na mga bait shi'r, imaksud si nur az-zahru al-abyad, amin sumping puti. Naam. Bukon lang niya makaino-ino. Kakitaan mo yung sumping puti. Gumawa siya hakadib, hasanga, ratib, amuin basa, pagadong pa. Nakita ka mo sinsang abang bata pa, buhi pa siya, gadong. Ha? Gadong pa. Bukon pa malas, bukon pa kanggang. Gadong. Naam. Longsin Ibn Rumi, bukon lang niya makaino-ino yung subol-subol ubanon. Misan lang niya sumping puti. Puti lang niya sumping. Ha? Sumping puti. Gumawa na siya lang niya hasanga, basa pa, sa ngalong niya mabata pa. Yatian niyo. Yatian niyo to, way. Ya, Shaykh, kihatian mo ra. Katoy kuno, lilayak ako. Katoy, pagkaimihan kahoon, katoy. Wa qad yashibul fata wa laysa ajiban. Kadto may minom pa ako kahawa. Atin na yung bata-bata yung liuban na kainin mo siya. Charot din. Bata-bata yung liuban. Kadto ba? Naam. Bisan daw niya yung kumping puti. Magwa na daw niya rin amoy niya. Ano ba yung abatangan sin kahoy amin niya. Amin basa-basa pa yun. Bata pa. Basa pa. Basa-basa. Ejlis. U'id. Balikan ko. Longsin Ibn Rumi wa qad yashibul fata in qadda hindi ilit taklila aun waktu long niya pag-ubanon in bata bago. Fata, subul-subul. Naam. Bukon yan tulong niya makainu-inu. Ang panya kita dihilan dalil sin manjarin bihad. Walaysa ajiban, bukon long niya makainu-inu, an yuran nur, in kakitaan long ning sumping puti, fil qadibir ratibi, hasanga, atawakan habatang long niya basa pa may mabata. Aun waktu magwain sumping puti, hasanga, atawakan habatang mabata pa, gumawa sumping puti. Unay maksud sing kabtangan niya. Hati niya, iniig niya yung pag-inu-inu sin tao, amoy na inu-inu. Sinamuin iuuban na bata pa. Along na kung siya makainu-inu. Misan isablong niya namuin siya nga mabata pa, pagguan na sumping puti. Hati niya man jarin halbihad. Nabang mo kitaon wala siya imyan, wayroon adat tashbih na hindi. Inig, way adat tashbih. Bukunin dagbus niya sin Zaidun kal asadi fi syaja'a, bukun bihad to. Sumagawa bang mo pahamon daing haduab bait ini iban mari kaamuin katilakan mo atawakan kaalimatahan mo rin doon aun tashbih halawm niya biya da kauiyan in amuin in uban hausin bata-bata biya sumping puti hasanga atawakan haamuin batang mabata pa. Sa wala siya imyang bihad to, inig niya. Mayta, hasupaya hitapuk. Sabab, bangin pagtashbih, timatapuk, amo ito yung labi marayaw, hamag siya share. Bang siya clear, mukunda, quality mukunda to marayaw. Sabang siya tiyapuk, inigin adato tashbih, magduruhunin dayaw sin share. Kada paghinangon sin mga, mag-share, imparakala bihad. Mafhum? Kaya pahaman niyo? وَقَدْ يَشِيبُ الْفَتَى وَلَيْسَ عَجِيبًا أَنْ يُرَى النُّورُ
fil qadib ar-ratib. Tumtuman niyo ha, daran magkasabot habayt syi'rin nur, maksud niya az-zahru al-abyad. Az-zahru al-abyad, sumping puti, bukun nur sahaya. طيب كما kita balik, كما kita مثال آخر. لونس أبو الطيب من يهن يسهل الهوان عليه. من يهن يسهل جواب الشرط. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. Isin nakapaham sin bait? أو دين كان ينكفهم سن بيت يا شيخ العربية ما لجرح بميت إيلامه. ما بأس يا أنت مبتدع بدعة ضلالة. نعم انتبهوا. من يهن لونس أبو الطيب هسيوسيو لونيا يهن إن مهنا سيا مدستا hatini hisiusi mabiyaksana siya singkahina biyaksana siya hihina na sadya siya. Tamam? Yashulil hawanu alayhi, lumuhay na kanya inhina matayma niya na. Aun sa tao daram biya badsyat, maya badsyatun. Maya badsyatun. Sambil makuyag na siya bang siya biya badsyatihin, makuyag na siya. Oh, masyaallah. Maita nabiyaksa na siya sin hina siya. Tamam? Biyaksa na siya sin nahina. Man yahun yashulil hawanu, الهوان من كهنا الهوان من كهنا يسهل الهوان عليه lumuhay kahina kanya gumaan na lom si pangatayan niya. Na ang pakitadihil ang dalil hipag-prove sin yadto. Unin tanda niya mali jurhin wayroon hapali juruh pali bimayitin hamyamatay ilamu sakit inta umyamatay na misam mo piyag tama-tama biyasin bat piyag tama-tama mo di na siya kasakitan imyamatay na patay na mahagpay na tama-tamaon mo palian mo katanon mo na aun pa ka na naman niya sakit way na sabab may patay na bihad turay sablong sin Abu Tayyib inta unabiyak sa kahina yashulil hawan maluhay na kanyain kahina matayma niya na. Di na siya kasakitan. Misan siya pamumungan. Misan siya biason. Di na siya kasakitan. Kimito mo di na siya kasakitan. Mayta biya sinhantang sintao patay in pali tuktukon mo na in mayit la yata'allam di na siya kasakitan. Maling kata in bait Abu Tayyib al-Mutanabbi. Naam. Kaya pahaman niyo man yahun yashulil hawanu alayh ma li jurhin bimayitin ilamu. Isim makalilay ka ako sim bait duwayng na yung hashaykh yawn lihaul kailo aun makalilay sim bait biarin Syekh, bismillah. Aw makalilay. Aw kakitaan nyo habayt adatut tashbih. Wayron imyanin Abu Tayyib siyusindaran na nahina biya siya patay. Way imyan bihad to. Wayron biya bukum biya sim pagkabiyak sa hanta tashbih amoy kapangadjian ta. Sa bang mo patungon marayaw ka amuin alimatahan mo iyaun halawom aung pagpaanggil sa yad to na halawom simud. Biada kaw iyan isiyusin biyak sana nahihina lumuhay na kanya bukon na masakit biyak sin hantang sin mayat patay
Misam mo piyag tama-tama, wayroon na sakit na namun. Ang paintao, al-asil, ang tao nagbabaran, na mataasin atay. Ha? So, ikaw tod makamaya, sabab tiyo-tiyo kuan, magtuig, amuin, kasakitan. Di mabaya magkahin. Ang paintao, biyak sa nanahin, ha? Naway ron na saan. Ang kandahin tao, may magpangayo sadya, may magpangayo mga maglilimos saran. Ha? May nasaan, pamungmungan, pahitan sinto, may. Nating na kanya. Nating na kanya. Nabiya na siya sinbangkay, patay. Isan mo tiyama nakapila. Di na siya kasakitan. Amo at yung maksud, sin Abu Tayyib al-Mutanabbi. Naam. Kuma pa kita mithal akhar. طيب كما kita مثال آخر لون سن شاعر هي أبو فراس لون سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر صلاة بيت طيب صلاة سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. Isim makalilay ka ako simbait. Isim makalilay simbait. تفضل الشمار. نعم. Aon pa? Suok-suok na. Masuok na. Aon pa makalilay. Talian niyo marayo in abiyat. But sumungin ingat niyo bahasa Arab magfaham. Ikaw to. Malilay mo. Aon ko na nga hasi. Lawnsin Abu Firas. Lawnnya sayadhkuruni qawmi. Katumtuman da ko sin kaum kalwarga ko. Katumtuman nila ra. Idha jadda jidduhum. Apabila jadda jidduhum ay ishtadda amruhum. At inabang sila kuddanan na musibah. Katumtuman nila ra ko. Biyaon lang na rin nila pa katumtuman. Sabang kuddanan na sila musibah, aon mga mamuno kanila, aon mang langpas nga, katumtuman nila ra ko. Naam, biyan ang darada ba siya ini? Salong niya, wa fil laylati adh-dhalma. Biya dalong niya hantang sindum tigidlum. Dum tigidlum. Yuftaqadul badru. Lawag-lawakun sintawin bulan damlag. Bang malindom sa abo, magiyanin tao na bang isab sa abo mo in bulan damlag, masawaramanin pula. Biya long niya hantang sindum bitu-bituhan, tigidlum bitu-bitu. Lawakun nila in yuftaqad. Yuftaqad lawag-lawakun. Lawakun nila in damlag bulan. Sabab sim malindum. Bihad turay sablong na katumtumanda kusin. Kaum kalwarga ko apabila sila dagpakan musibah. Biya sin hantang bulan damlag. Lawakun nila bang hakatigidluman bitu-bituhan. Aon day dun adato tashbih? Way. Sa dhimnan halawm talmah. Biya ka alimatahan mo in aun tashbih din dito. Tiapok sadya sin syair. Naam. Indagpos sin tashbih dhimni, biya si hantang impanagnaan, bisarahon biha ini. Pagos prubon nin, dalil niya biha ini laong niya. Tudba ka mo sin panagnaan. In taulong niya rayahan way sin, in dalil niya mo ini. In laong niya in ini, umano nin bata-bata in subul-subul, in dalil niya ini. Isiusulong niya mabiyak sa long niya mo halom kahinaan,
in dalil niya long niya amuin ini bihatin dagbos sin tashbih ad-dhimni. Naam. طيب أو بيت شعر ملينكت لونسن أبو العتاهية لونسن أبو العتاهية ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. يعني إن السفينة لا تجري على اليبس. ولم معنى سن بيت شعر ترجو النجاة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها. Maghangad hulat kaulong niya sing kasalamatan. Walam tasluk masalikaha. Wala kau lima bay halalabayan niya. Magangan-angan kau makapas, masalamat. Sa wala kaulong niya lima bay halalabayan niya. Na madawhat mo. Yung kasalamatan, makapas kau di kau mag-study. Di. Na yung tanda niya long niya, inna safinata. Sabon na tudlong ning kapal, la tajri di long niya magdaran alal yabasi harin lupaan. In yabas al yabisa min rin lupaan. In kapal long niya tawalan syari siya long niya magdaran hauno harin lupaan. Hauno siya magdaran harakat. Na ini kaulong niya mabaya kausin naja kasalamatan sa di mo isablong niya di kau amuin lumabay halalabayan niya. Mabaya ko makapas, sadi ko mag-study. Mabaya ko mangadji, may hinang alim, sadi ko isab mangadji marayaw. Mabaya ko magtuy, mga syahada mataas. Ha? Mayta. Asupaya ko makahinang mataas, sadi ko isab mangadji. Nakudanan na ko sinamuin daman ini, tarjun najata, walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Tumtumalongsin, nagdaman, inlan sa tawakapal di magdaran harin lupaan harakat silong na magdaran. Tashbih dhimni. Tashbih dhimni. Nauna yung qaida. Al-qaida. Hamuna yung ta'rif sin tashbih al-dhimni. التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه بل يلمحان في التركيب. تلكم إن تشبيه ضمني سيانا لون إن تشبيه pagpaanggil لا يوضع فيه المشبه والمشبه به. Di hibutang din doon yung mushabbah iban sin mushabbah bihi biya sin hantang daing ha mga hantang sin tashbih hamin lima bay na kayo mo. Berin hantang tagna kapangadyan ta mag anta kal asadi fi الشجاعة. هون مشبه ini أداة التشبيه ini مشبه به الأسد. إن تشبيه ضمني إن مشبه إبن سن مشبه به بكون بutang niya biya sin butangan niya min kabiaksahan mo sa aun panggil sa way أداة التشبيه بل يلمحان. ما معنى يلمح؟ لمح. ما معنى لمح؟ ما معنى لمح يلمح؟ ما معنى لمح يلمح؟ يلمح كألمتهن mo kaidlapan mo na sadya sin aun tashbih halaw niya yulmahan kaalimatahan na sadya halaw sin bait aun tashbih sumagawa wala tiyugila wala biyutangan adatut tashbih impagtagkan niya tashbih ad-dhimni. Naam. طيب isim makalilay ka ko sin bait panagnaan. Sim makalilay sin bait panagnaan. La tunkiri atal al-karim min al-ghina فالسيل حرب للمكان العالي. Tawakkalin niyo. Mayroon na malawak ka to.
Tawakkalin niyo. Isin makatawakkal. Fadal, al-shimar, qum. قال تمام لا تنكري عدل الكريم الكريم من الغنى والسيل حرب للمكان العالي أمي أبو تمام أبابي أيوك مقدغا أيوك مضمون والإنكار عدل الكريم من الغنى بوير أنسي تقبل سن أمتو ممرا دينها من أنركانيا والسيل حرب للمكان العالي minsan pa in dulo magbuno dahilan sin untukan sin amin tempat matas. Uning maksud. Ya. Nang niabot tamam ha babay sabing babay yaon magbungsi magduwal sa pabanan niya apabinaway isi. Yung tembanan niya mamura. Nang niya ayaw ko magbungsi, ayaw ko duwalan, bangway yung simbanan mo amin mamura. Minsan pa lang niya, pinamon dulo, magbuno dahil sin, tempat mataas at inamasag daw ito yung maluslos tawag. At tinabiya da siya sinhantang sin, puntukan bud, qimmatul jabal. Di tumutugin tubig na yun. Ahsan. Jayid. Naam. Isyun makalilay ka ku simbayt hikatu. Man yahun yashulil hawanu atawa bayt yari. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ويناولو نيمان نغجي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس kumpas mo Maulana Oms Tanomar pag-practice ko no kumpasan pa mo kumpason na isang magbalik. Iabot at way. Way pa? Takaran, takalo abot on na siya. Naon paruhay. Uwi na, maluhay na siya ini. Tarjun najata walam tasluk. Fadal, ya Fajri. Kumangan kolong natin kasalamatan. Tapos di kolong naman sa lalakayan niya. Sa unang tubig, kapal isa magkaroon أيوة أحسنت ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس نعم أو بيت سن متنبي لونيا ما كل ما يتمناه المرء يدركه ما كل ما يتمناه المرء يدركه Pagubos. Si makatumtum. Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri as-safinatu bima la tashtahi as-sufunu. Malingkat imbait. Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Ano tad? Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Isim makalilay simbait. How po po dasaw? Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Uy na, wayroon. Inhati niya. Ma kullu ma yatamannahu al-mar'. Bukuning katan sin maangan-angan sin manusya yudrikuhu abutan niya. Manganangan ko, mabaya ko may nang doktor. Maangan abutan mo. Mabaya ko may nang ko businessman, lang mo abutan mo.
Maya ikaw magkarayahan, abutan mo. Bukunin kataan siniangan mo, abutan mo. Ha? Intanda niya long niya, tajri riyah, humuyop long nin hangin, bima la tashtahi sufunu, habukon kabayaan sing kapaliban lansa. Imbanog, ha? Unin tumuod ka niya. Hangin. Unin magbaya, banog, pagbayaan nin hangin lang na hangin, di ikaw lumabay. At awayron pagbaya simbanog, hanginin maakad. Ha? Hanginin maakad. Ang kandalong sim magdaraman, bukunin kataan siya angan-angan si Manu siya, maabot niya. Tajrir riya, dumupoy lang nin hangin, habukon kanapsuhan sin amuin lan sa tawakan banog. Long mo rin di harap marikaw pa mga rikodo. Long mo ya hangin labay, di ikaw tuyo harap mariri. Bukun maakadin habanog, imaakad hangin. Pagbaya sin Allah Ta'ala tabak. Hatiyan niyo. Ma kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufun. Naam. طيب. Hambuk syair biantugnin hambuk nakura. Lawnnya intafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Intafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Nilayan nyo kuno kako. Lawnnya in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Yalla. Lilayan nyo kuno. Atay ko diyan, ikaw tuan. Hawno ko na nga dyan ikaw. Ikaw. Hawno ko na nga dyan tuan. Hawno? Darul Ulfa. Nilaya ko no. In Darul Ulfa may nga taba sa Arab. Ha? Di? Oy. Wayroon das, wayratun magbalikan Sheikh Hajul. Fadala Sheikh Hajul. O yan pa sa nagpantaw. Hanggang na tumaas. Sin tumaas. Ya mubtadi'. Mano siya? Okay na siya. Okay na. Hanggang na tumaas yung manusia, hindi kaurakan kanila. One ka lang. Pag-uwas now. Dalaw na siya namin nanamahamot. Na, mangikoy na hinang magdaraman, subay tashbih, pala. Tabi yun, tadiru. Laong sin hambuk magdaraman, diantog din tao, inamuin Saifud Dawla, nakura. Laong niya intafuqil anama, bangkaw laong niya nakatayim babaw ha mga manusya, tafuk, ding ha, faqa yafuku, tafuk. Intafuqil anama, intafuk din doon, fi'lu syart sin in. Tamam? In, harf syart, jazim. Intafuqil anama, bangkaulong niya nakatingka ha manusya, anam, manusya. Bukod na tulong niya problema, wa anta minhum, sa mabini ka, hambuk na kaureng kanila, manusya da isab ka, sa nakatingka kaureng kanila. Na, misan isablong in misk, kaya tanyo misk, in kasturi. Ila na kasturi, pagkaon siya rin hausa, duko. In usa, amin apason si mga mamamanhut, bang aong kakita nila bintul-bintul, habaran sin usa, katulun yan to sin usa, katulun.
lumaggo sambil maamuin, maglambi-lambi na siya, namo natin apason sin magmamamanhot. Pag-apas, na pagpawian sin amuin, pagdakanan sin usa matanakin yan, tamo natin kaon nila, min dugo sa ato katan halawom. Hinangon na, tamo natin mahinanglan na mahamot kasturi. Tamam? Ang kandalong sin magdaraman, bangkaulong na nakating ka rin hamanusya, bukod na ito problema, ikaw hambok na yung mga manusya. Nakating ka sadya ka. Misan lang nila na mahamot kasturi, daing da siya harugo sin usa. Sa amo sadya, duguin yan tuwin ikaw, misk. At inyala na kasturi, ikaw la na mahamot kaulong na. Sa simu-simu da yan, inla na mahamot kasturi, dugo da. Iban sin dugo sin amuin usa, sa nakatayim babawin, lingkat sin dugo, amuin hinangon siya kasturi. Ngayon ikaulong niya bihadto, biya kaulong niya, la na kasturi, harugo sin usa. Tamam? Intafuqil anama, wa anta minhum, fa innal miska, ba'du damil ghazali. Nah, napatubtubuntan nyo rin doon, asupaya wayron gumwa az-zahrul abyad hauniyo, insyaallah ta'ala, continuhun tanyo man balik ha-aghradu tashbih, insyaallah ta'ala, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.